So, ha mascata Jackery, na hi mag gafad a wint a dyn tyda gyda gael yr rhaid sio. Ach, mascari marna da. Fi siarad mascata sy'n hyr o'r Tom, was ontos ar ymlaen. O bar da ein rynnu, na da bwys da hi'n tad i ol o'r Tom gyd. O, sa gyda ein bergwm sfegin o Sheila, bergwm stach i greidio. Se cynnydd dy fysdych yn eisiau tam y stor. Ta mae cynti gwy mwyd i niwag, ysdach mae ras drofyd. Ja, na bych mynd i bort y tam. Ledyn mawrwch as yn balair. Ta plwys i gyd yn siam sig sy'n agos anna cholog y safos di ho. Ymwyddig? Bai sé tau, Tom. Cwynig ar yng ngasor biog y gyrca gyda ni am yw'n ari. Frihw slán sa wal sé. Nis, tar non solo sy'n eisiau le hwyl y mach. Dyna gi cynti go wan yn siwbys na grŵp i hofrymwyd. Agos dyna gi cynti ffrysyn go glwyd yn siwb chylot go ma. La cwna dyn ni fesio wad gyda cwmwyd a dylun slán sa fod. Fi at yw hi'n hych niach lan, bet yw testal i nhw. Tes o gwm, a di gwm smitio rwyd y biel, gyda gymryd dylan ffwyd. Ia, sawa, ti'n gyda ienis mam ys rwyd ag hwrn ta tarlu da. Shh, na bi caint mar sin now. Bechel o'r tau, right? Jason, Kieran, ha? Agos Sheila, barlum da wan o shipsyn sio i gyan charw la cwna hwrt. Mae hoctor dylun ar asyn sio. Tra tawachtach gymach dyn i cyntyn sio, o lenni garw. Right, what? Barlum freshen, y tam da wan o'ch tysyn sio. Ni pedulum. Cam e golomach. Gwm nes gil y tam. Testyn wem ffocl psifod eich ddag ymlaen sol dentw mach. Tom o rohon tryblodio gym ffil hornish. Gramai. Fe. Flannan, na ffeidr e thogol. Na fecyn dwi'n gwybod y ffa'r boch soch gar gyflys y sys ma'r thosio. Even len hem dig ket wat. Terstach. Hallo, Vernie. Michal. Ga ik mijn solzet met een maag koers toe. Weet je maar sterk? Ja, zo maar het. Wil inschel vals wie Dylan. Nee, dag. Hoe ga ik jouw kaart te showen? Oh ja, ta, eintig er faad. I mean, you were jouw culturate, maar you're nog stappen down in buksha queenig. Zeg sint toch al haar touw. Kon je, weet je me zo gaan? Feit het toe. Krach laten maar te gera. Shit, story. Shit, story. Brando, tam is jabel ook in ook recessie. Ní he. Chil mewn bydel hwrs go mi dys cedwr. Just ni ogach sé. Tam sa go vec me. All right. Wat maar altijd op doken se. Wat doken se watsen en er hog se wain waard heine. Wel, niet wat zegt. Nee, chef. Hoe je niet bug jazz? Nee, je stoot. Bran, was je een holle kan goed met. Bran, voor mij. Nog zo maar toch. Skach je wel tas de hen ar pastí vega. Oh well. Je minike voor mijn chance. Ach dolle me rudno go hirsche. Naar alle me even. Dolle me. Dit zit op de holle English. Ní leon tuairis gur Dylan fós ach tá lochtáró le dóchasach go fóil. Tá rescue hotline sucrí sus ag na Gardaí, má tá éonolalas ag aontaine curgléoch ar 555 a 3 1 a 3 1. Nis casam was písabeh ceol go Dylan go dogadtí slán bhhailethú. Ja, tu si de bhá ar go bhreacan le. No, ní an saitir. Ó an áras chu me bheith fód lucio me scéal. Malachy time an bhuiig de teach na tábrí sin a réiteachtal? Tá fáilte rud a yarn sna fágúil me. Gam leiscail is mis Piers nach le TG cehar. Tá muid réic an agla sin dhéanamh níostíh mu tá camera socrí stúltíh mu a hatha uncail. Measta bhfuil Catriona stig. Hello. Piers ó réile. Mis go tríní lid an fáilterót? Gur maigad, dastíí nótaí nó tá weit. Ah, no, ní hestí te fád an se amsa. Ach, testa mo chótúim. Sin cearcin á. Tá sí fior chumasach balla dheara. Tá. Well, carmi se bheith mocht í háin. Feici me hú. Ok, Malachy, gur maigad a ríist. Taig, ceir tá weit. Gael cogar. Ceirta deol tar siúla go sin ag Paul na béist. Céici. Agus sgirtán sin ealaí. A haig,
Barlón nach leróg tú ar gunne de mé naibre mar sé. Tá sí hén sa dochtúir sin éis bheith san coppla gabanis agus tar a cinnte súlaach op tírin. Ar nós céirt. Ní sam sa deall. Testile is go dúir cinnteach ní bhile áthúne áil amach. Ní mu géar go gur fi cor cosise anin ag go buinte se bhfuil? Ach céirt a déite go bit mí ceart hí an sin. Sinna tá mé géar orsa áil amach. Ja, het moet Kirk glécher net zich fat zich janter een chans gowakke in den einrit. Right, germaat. Ach, ma ek in tweenrit no ma geen to einrit. Wetoch to glécher en ever solid had. Koig. 3 heen. Business over. Ja, dan moet je kortu counter na hawan. Niet had aan gevoel. Eén skelet over. Neil tá grúpa cuatú geantar tánach fig agus a grúpa híos an tláadach ach tá an tíle beod nach istíg. Cur mé sús ar an slíomhíad hééis am lón, over. Alright. Eis, ní follow dit fysiker in de Tomadori. De fact is er gegaan met Tussel Curtis en Owen. Right, so sign on the mission off. Over. Copy. Cur mé fis ar na Tomadori inis. Over. Ní brenn se ra. Well, is counter an a bhór, Jason, bhfuil cling fil magí? Tá, ja, tá sé thchan necklace a gwisnar. Ok. Ein scéal? Well, tá sé Kirk glécher na divers an isig tá sé dal cuatú san áin. Oh my god, Dylan. Och, is toch an ní hín se me se an. Ja, tá sam. Tú right? Ja, tá. Segat. Well, skilbí go fáil? No. Ach dúirt Jason gur sé an dóchasach. Alles mu an hen? Síle measar cheart in na cepair a chuirla chéile nuad a chunne separ dúir chinna. Creator board. Oh, Síle. Is se áráis. Gáil mata. Tá créúín si préchtú freis na hí peidir an nó hebrí coilte. Níor an réir fuórhil, bhí sé deas cinál a bus amachtaí. Tá tú cear go leor tam? Tá, gur mai. Tá Tomadori ar a meach. Sé mu de tosaí a cuatú san áin go lua. Ceapan go mála chuil éis go teachar tam. Ní gof mé éis go duine má lábagam. Cynnig dy fysnach, Tom. Mae fi'n ein anwr Dylan o'r habyn sydd ar ba mei an le festival. Gur mai go duine. Tom le dy hol te o walio. But the bwyn o'r dros. Pa go lol o'r dini mo'n cwrtw Dylan agos yoi si de. Ni ni tu ein wahas do yn siog. Ni ni tu ein wahas go te ag yn nyrd. Agos no Jane Jarma gymaint o tas da wain ar yoi si de. Ní féidir am sí Somália ag fannach, ní féidir lom. Ma fe'n chwn fe, sfeidl am hwyd yn hwrt le dy chwyd nero gi a hwb nhw? Ní bheith swebnas an andam go job, go dtí go méid Dylan Somália sláán sábháil agam. Ní réon scéal fós. No. Iad sé lurgus ná níos fel áhar sní cóir róha hé sin. Ja, cinnte chur me glechat. Alright, sá go fóil. Ar hána Katrina reis fós? Ní hiadú Katrina an sant nó go meid na hen crút head a físe sé an áta rágant. Annie, in fairness dí, tá si tuairt an Bibliacht an radio. Hear ní fé pebliacht é seo tá led beag an asnamh. Ja, tá sam. Ní hnébí gestam. Dal an scéal, tá siúla go físa bell na béist. Cons go raibh sa good sa fishin. Just thula mé raibh tú héin agus sinnéadán ag tógáil sampla iscin rud a gins? Well, ní heasta gom fecarrán nó go meach an scéal ar fada gomach. Scosúil go bhfuil an tuisce troilethe. Cain chuí trúile. Le séirechas. Hello, Radio Public Saroon. Lóú tú le bech a ló. Agus cidúte. Cad dear seach? Tá 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 seach, chuide chuide go gairí déna cha gur cuiir ar humor sin. Cé mína fáilte tú defa.
Well, go tíach ní was cinnta ce fárá se ach na cechaí Jack. Jack. ag sin inú maiolú se Sure, right. Sure, right. Tá inú mar mar tan sogus cinna go Níos fiú fósa si siad an suas cuatú ar a gládach agus mi sé mar bhil suas is líomh Tá me go neisteach le lóra le. Gasrin bocht. Hast tú len seanson? I mean, an ceapan dúil se fós bell. Ní a sam, Louise, tá sé riir le pí a fád agus cecha fád is fé le páiste beag siúl.
Ramór na stinne. Den arbé. Si le go cuatú. Ar né? Hel, an cheartach go. Bhfuil sa go a héin. Dúna mu suas náte. Is fé leiteach suas ar sléomh nachlumm sa máthgrúnta. Ok. Dóla scéil bhfuil éon cinún teanta go marall ar job go fáil? Tá. Agus. Well, darnam gan ará Louise nu go mé fógur effiú tuí agam go chuilena an sna bhí ceartlan éana. Come on, Darren, cafa inslacham. Ní féidir mé tíáil mar se? Ní go a tí atá me Louise tá procedures a ban leis nuúla seo. Come on, Darren, a fór nó nachfuór. Tá brona, níhar. Cé bhór a mar sin? Ní me gur ará le ní leir me leis fós. Leis. Cé leis. Stop, Louise. Sé líam nach cha. Sé líam a fóra. Ní me gur ará le. Jof mé amach cehé ar aon chuid a se ná go déintseach. Ok. Sé. Sé líam a fóra. An támadán sin. Cé chu bhéit é sin a fiocha romsa. Tásúla go mat a héin agus líam happy le chéile. Cid a hála ní bheith baintar beg an job agus an cadre bheith hadrin. Ní léon bhain teatra, mar ní léon chaidirmh adrin níos mó. Ceach í bhéta bud mar goocht í gan na tí sí sin, má tan scobúid sinna gan hartarrá go an áige troilithe? A haig, dúirt me leat gan bheith leirt ar binne de mirnaib mar sin. Agus dúirt me sé leat sa sríanach le. Ach mas tú leon bhaint an tíos ar leis an troáilú. Ní bhfuil naib bríomh hena mar sin a was mún. Cé tí bhilta sé? Tam choras is nó aimseí i néirí sa tí sí sin. Agus ná lí an sclabear sin níos as portaí chiaí a bhhairterá. A haig, le a hol. Níirí mé ríis le é. Hen difriocht a dhéana sé réon chuig má tá choras comá sa dearan tú béimiis tá. Éislam a babarún. Má hena scéal amach go an áige an troilithe. Bei déiris na tí síre. Ach, í me se go lígan nó sin tá. Nis, chu stop le? nó chuir me sé stop le dígan tú le? Fan second in isis. Má tá cún sin trúáile. Tá si do gúgus rinne sa radio an scéile inseacht. Ní féidir lom sa liceir sin mar dhéanana gohfuil neisteach agam sa tí síre. Féach cé tá seanna móireach de níis. Ní te bhd ví tú héna cuatú behaile. Cá na hechant. Nis, chuinead héine, agus dún béal na scobuide sin nó dúna mi sé dhé. Right, sin é a haig. Leabhróí mé ríis leat, nuair atá tú nán leabhart go sé bhíal de faoi. Céirí bhil tusa breanú. Brandy must the Holland Shant. Could you make a shot? No stein na fe cael. Fe gen i sam metha naeth. Ydw i'n stec am ni smw. Deisam, ag spe se dar hagel lúa. Hígla sé chrétar bort í héireach a húmí fan am seo a bhí. Ó eall, fechasteach. Tí a háirí deall. Cé? Billy, tí a flomar. Dittai, pint ciders, leithjast. Pint cider sin. Wil cogur ceúir gaiirí sé gúirtú a tinine? Sachtan mus, as na fós a cuatú san nán. Mar sin é. Ag mai sin níos me sa mus. Cechaí? Well, mar a sódaí ní teach nó son gail go gail. Nas ceag mai til lecu é déra. Se fé chuntú te chustin san hí. Wil cogur cáí lebide go gírá sinad. Se gus a cuatú tinine ra? Nírá. Cáilte mar sin? Ní sam gobarstó. Cinná? Ní sam a haig. Ablis, bhfuil me gur láitlis an ggóras séarachas chu sé steachna tí síireach. Cáilte? Ó ní sam barna bheocairte. Tá Jimmy ar téir a seachtanas. Anú tas a daon Jimmy. Ó tá sam Jimmy. Anir, le a cider. Chéir fan te bíine mar séad a heile. Dúirt mar go bhí díra leis a smó go hansin. Le go neiste na bheith.
Seo aga idir chorch leitú scíán. Dylan ty landa ty wa bwyhas môr la dia. Sgari ty dan ti síle. Hai, wel is y tong gyfod? Níl is a géanana fórsach a bhfuilin seo. A chaite gneach se steach sa gró réir am cinint ar runna hiiche. Agus bhí crack na cuireach stin sin agus neada sé a héínta. Stoi gur an fearpacht fíor thorsach. Mar bhí se na chrap colat an ar a bhuid me sé maitina. O bar dwi'n i fa hiw. Cai mas yn said o siahord na wale. O, wel got yn y wale yn lys. Eg Uncle Tom, ha? Slán yn y slahan yn i. Slán yn eich. Fer é. Liam Lickars ó Cnéile. Tartsa. Cén fád as na job se wetir anchi? Nach bhfuil cosí number an seacat le a bháméigs de gadi. Brennan Rees, ní sam go dúin marta ach friga leat, all right? Gaf me le scéil. Runa mé dead nor in a starin dat go bhfuil go bhfuir tas a job. Choréide? Tá tú choréide na chfuil? Liam! Tá friggin mun éile gotsa. Okay, tá gachrad I gceart. Buchas le dia. Okay, slán in ish. All right, Slán. Siúla mis machu. Oh, gur míle mágad. So, the right when you got sugar puffs in a sugar? When you teddy, eh? Gur míle mágad, Jason. Slán, Slán. Well, tá rud bháin má tháinig gastra. Yeah? Thug sé cinál inspiration chum. Tá mar an tasú sa helpline ich marach. Bhfuil? Ja, intach. Tu me stachar chóirtat nar bh gachtain é mé. Ar chéad ihe ní siú tú. An dar í mar sin. Fecimid. Jason, bú sé sin? Tá sé chistan, yeah. Jason. Dylan. Á, tá tú an seo agus Slán sábhailtí. Bhfuil tú? Á, war. Bhí Tom Scantry agus Brennice an seo. Dylan! Uncle Jack, an alas aslan. Tá fáilte go mór. Se an bochalína chun nimrí ar nilog. Hinné? Well, má bochalín. Is fan sa mála neach Uncle Tom amach nach bhana. Dine tú. Leis an buchlín. Well, sinné, be muidir bol a bóid. Slán Míle agad. maith, yeah. Slán maith agad. Gur míle maigad. Tá sirt an is. Well. Oh, nish. Well, pachail a bhálaí. Tá me gáhairt a eslum gumío. Céir tart. Tá sé tíach éis tíocht éis Slán, bhfuil áhas a bichiort. Tá ásaram, agus tá faoitiú fáite agam, agus tá mé buich go dhé, rud an nearnas is a dearmad é, dearin. Ach, má cheapmanú gúil me go le ágal an teach an indí lesa agus le a hófartí tá dul a múirt. Slumsan is sé. Híle, just the way horse. So staid an omid. Ja, kent go til om sin a sugalan. Ma hi. Fek mé bottle. Slán Dylan. Cé chu í letse? Wel, is me sé iadeo. Is fúmsa tá sé, ar ó hórtó a seamach. Cén sá chef ó de sin? Dog caramel lumsa é, agus is lumsa a bhaine sé. Tá. Bhí me ggéar ó rá le. Tá mai cappa go dróhan ráte het an is Peter. Amach leat í dálas a teachse. Má tatú mí nádúra. Ní gágat a bheith mí búnte. Mach leat a dear nó cuidim amach. Ó, chuir tú amach me, ha? Má tá rud nó ó le feol magad. Go dá sé dí sin iad. Ilias. Amach leat nó cam amachar do hónú. Tám. Tá scéal práine hagam le níse chuit. Nes má hasín wite a chlustáil tar a mahan seo agus inse me wite. Ach ní hasín bhaim laut faoi ósa chóir seo. Dího réiteach kit a dalta ort. Just stop a cuine. Dího réiteach ach mar stop a tú cuine. Kit a míchart le just stop a cuine. Oh God, even the brother. Oh God.
brónam faoin méid a hála le PJ Tom. A charing banana man not ceart. Rinne. Ach nína dhearú clisteach an fós faoi. Ní sé choéisci sin tíochtta tar PJ agus nutá bhaid. Ach, gur maigad a seaas le. Bhí sé Harbheith táachtacha. Hello. Oh, Fáric, ceach bhfuil. Droch scéal? No, ní ar an stead taidir chum sa bhaid. An bsát na Spáine? Ha? Ní fra UK Corp? What can you? Anik. Cared? Oh. Yeah, well, Chur mé scarseart a ball. Tom? Get a hain. Caramel. Jack. Chur síl hábhan na bás hain.